ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Ni umunsi w'Imana, mboneyeho no kubifuriza isabato nziza. Amagingo aya ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni amakuru mashya kandi agezweho. Ni ibikomeje kuba kandi ibikomeje kugaragara nyuma y'uko ihuriro rya FM23 rikomeje kwakira abayobozi ndetse b'impande zose, aho magingo aya hari abayobozi bamaze kwakira. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba, imirwano irakomeje kandi irakomeye mu bice bigiye bitandukanye, haba Warikare ndetse turareba ibyihishwe mu mujyi wa Goma, turebe muri parike zose aho imirwano ikomeje kugenda yavansa, turebe ku mukandara wa Plaine de Ruzizi ni route nationale 5 aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Impande zose zakoze deployment, ese byifashe bite? Ari kumvikana urusaku rutoya rw'imbunda, bigaragara ko ari bya bindi abashaka kumva ureba defense uko zifashe. Turanyarukira mu Minembwe, ndetse hari umutwe ukomeye cyane ukomeje kugenda uzegereza ihuriro rya FARDC magingo aya w'Ikatanga. Ubona yuko inyeshyamba nshya zo muri Katanga zishaka kubohora Kongo bidasubirwaho. Ese byifashe bite? Bimeze gute? Abandi bati uno mutwe wa Katanga ushobora kuba ari uwa AFC/M23, kandi abandi bagatangaza bati uno mutwe ushobora kuba ari uwa Joseph Kabila. Mu nyemerero tuza turebera hamwe situation iko zihagaze. Ku murongo wa telefone turakira umuroko w'ifoma aduhe idonido kubiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire mwifuriza amahoro y'Imana, wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza bwa mbere urebe musevye ukande subscribe, ntuzongere gucika amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nyamuna mujye mutanga like ni ikintu cyo cyoroshye cyane, mujye mushyiraho like, ni ibintu biba byoroshye. Ngiye muri kumva kandi mujye gukomeza nyandi dame yaho mugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego, waramutse neza. Yes, ni bikomeje kuba bibi cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse bivuga ko intambara yabaye imberenge mu bice bigiye bitandukanye. Ariko nyemerera mbere yuko utujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, intara ya Katanga harimo umutwe bita Le Mouvement de Bas Katanga pour la Libération du Congo, mu magambo ahinnye MDKC. Ejo wenda uzabibona batabirambuye. Ibi rero tugenekereje ni umutwe n'ubundi wihaye intego yo kuba wazana ubwigenge bw'abenegihugu ba Kongo. Bamwe bati ni uwa AFC/M23, abandi bati no uwa Kabila Kabange wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba ari naho akomoka muri biriya bice. Ariko uno mutwe bigaragara ko uteye ubwoba. Ni mu burasirazuba rero uherereye ushyira amajyepfo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe musha w'inyeshyamba zitwa Mouvement de Bas Katanga pour la Libération du Congo, MDKC, uvuga ko ushaka kubohora Kongo muri video irimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Izi nyeshyamba nshya zivuga ko Perezida Felix Tshisekedi yagaruye igitugu cica mu gihugu kandi we yarabonye ubutegetsi mu mahoro. Abasinye itangazo bavuga muri iyi video yabo ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatandukanye no gufunga, ndetse ubona yuko uno mutwe ukomeje kugenda ufata ibice bigiye bitandukanye. Nakubwira yuko uburi birometero bice kugira ngo werekeze mu mujyi wa Katanga bakunze kwitira Lubumbashi, bigaragaza ko uno mutwe ukomeje gukataza kandi ufite imbaraga. Mu burasirazuba bw'iki gihugu rero biragaragara yuko
biragaragara yuko magingo aya bisa nkaho ibigendanye no kuba abayobozi bakomeje kuza gusura umujyi wa Goma, nakubwira yuko hari abakomeje kugenda baza bareba uko situwasiyo ihagaze. Ese abaza bikanga iki? Mbere y'uko rero dukomeza, reka tunyarukire ku mirongo y'imbere y'urugamba, tuze kugaruka tureba impamvu z'abakomeje kugenda baza gusura uyu mutwe wa AFC M23. Ubona yuko bisa naho byamaze kugaragara yuko uyu mutwe umaze kubaka ingoma. Abenshi bakavuga ngo hashobora kuba hazabaho bakanizasiyo ikitwa leta ya Kivu. Abenshi niko babivuga, ariko ntabwo ariko bigaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko bitazigera byorohera izi nyeshyamba zamaze gukora nka guverinoma. Bwana Bizima rero, urumva uko situwasiyo ihagaze saa iyi ngiyi, umutwe uri Katanga wakamejeje ngo ni wa AFC M23. Mbere y'uko wenda ugira byinshi uvugaho uno mutwe, sinzi wenda nimba warawumvishije uno mutwe, abenshi bavuga ngo ni uwa Kabila, abandi ngo ni uwa AFC M23, bakaba baragabye. Iyo byifashe bite Bwana Bizima? Yego, birashoboka ko ari uwa Kabila kuko uyu mugabo wari perezida w'iki gihugu, aha ni ahantu yasaga naho yakoranaga cyane bya hafi n'ingabo, ba generali ndetse n'abandi bayobozi basanzwe muri politiki bakomoka muri ibi bice, kandi nawe ubwe ku giti cye nawe akomoka muri iyi ntara ya Katanga. ariyo mpamvu ubona ko no kwishyirwamo cyane n'ubuyobozi buriho ubu bwa perezida Antoine Felix Tshisekedi, ni uko azi ko abayobozi benshi mu ngabo ndetse yabaye nk'aho yahaye akato, ndetse bamwe bakirukanwa no mu mirimo. Abenshi bari abo muri aka gace kandi bakoranaga n'uyu perezida wahozeho mbere Joseph Kabila. ariyo mpamvu ubona ko hakekwa ko yaba ari we wabaye nk'ushinguye umutwe ndetse akaba awutera inkunga amagingo aya. Ni ibivugwa cyane yuko bishoboka ko ari byo, kandi ko kubigeranyije n'abasirikare bari muri iki gice, urasanga abari barasezerewe mu kazi ndetse banirukanwe ku ruhande rwa Antoine Felix Tshisekedi, perezida uriho ubu, bose barakoranye na perezida Joseph Kabila mu gihe yari ari ku butegetsi. ariyo mpamvu ubona ko babimwitirira, kandi birashoboka cyane. Yes, nibyo Bwana Bizima rero. Mu yandi makuru biragaragara yuko hari abayobozi ba UNICEF bamaze kugera i Goma mu ruzinduko rwo kurebera hamwe uko situwasiyo ihagaze. Ni intumwa za UNICEF zagiranye ibiganiro n'ihuriro rya SM23 ndetse bakagera kure. Ibi ni ibyagiye biba kandi bigaragaza impinduka zidasanzwe kuri AFC M23, aho basigaye basurwa nk'uko Repubulika isurwa. Intumwa z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitsa ku bana UNICEF zagiranye ibiganiro na AFC M23 nyuma y'igitero cya drone cyahitanye abantu 3 barimo umukozi w'uwo muryango. Izo ntumwa zari ziyobewe n'umuyobozi w'ishami rya UNICEF rishinzwe akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'iyo hagati, uyu bamwita Gilles Faginu. Mu mujyi wa Goma rero zakiriwe na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC M23 n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 ushinzwe ibijyanye n'amategeko, politike na diplomasi, wo bita Bertrand Bisimwa. Aba nibo bakiriye. Impande zombi zarebye hamwe uko umutekano wifashe nyuma y'igitero cya FARDC cyagabwe muri Goma ku wa 11 Werurwe 2024. AFC M23 yashinje ihuriro rya leta ko bisa naho bitoroshye mu buryo bunyuranyije n'agahenge kari kemejwe, aho umwaka ushize byari byitezwe ko agahenge kaboneka.
Jules Fayulu yageze mu murwa Jules Fayulu yageze mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru avuye i Kinshasa, aho yahuye n'abayobozi bakuru ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yatangaje ko urwo ruzinduko rwari rugamije gusuzuma uko ubuzima bw'abaturage bahagaze mu bice by'ababohowe kandi biyobowe na AFC M23. Iri huriro rya AFC ryatangaje ko abaturage bameze neza uretse zagari ziri kuzamo, ariko bakomeje kugenda abigaragaza. Amakuru ya Zandani atatangajwe, biravugwa yuko abangaba baje mu rwego rw'ubutasi bwo kureba uwishe uyu mukozi wabo wakoragamo, ubona yuko yabateye urujijo n'ibirondogoro, ndetse magingo ukaba ubona ko bakomeje guhaguruka no guhagarara bazenguruka mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima, noneho tutagutindiye tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ntabwo uri kunyumva? Ndakumva. Yego, narindi nkubwiye ni urumva uko situation zihagaze. Leta yamaze kuba leta bitewe n'uko harimo abantu batangira basura ariko bakabanziriza Kinshasa. Benshi bati ese abaje kunyabura, ibindi bati ibi ni ibiki, ese ni ukugira ngo baturindagize badutware mu bice twafashe. Ibi ni ibyagiye byibazwa n'ihuriro rya M23. Ibi ngibi by'ubuyobozi bukomeje kuza mpuzamahanga muri uno mujyi birasigura iki, Bwana Bizima? Yego, niko bimeze. Urabona ko uyu mujyi harimo ibyinshi ubu biri kuberamo cyane, kandi ubona ko ari umujyi ubitse ibijyanye n'amabanga menshi, uko ubona ko abantu bose muri uyu mujyi wenda twavuga wa kano gace ka Sud Kivu, ubona ko wugarijwemo n'imirwano ku mpande zose, kandi ubona ko isaha n'isaha hari ibintu bishobora guhinduka cyane. Ni umujyi ubona ko muri iyi minsi hari ibyemezo byinshi biri kuwuvugwaho cyane, byafatwa na FARDC cyangwa na M23, ariko ubona ko ikiri buze kuba nyuma ya byose ari uko hari buze kubaho umwanzuro ku ruhande rumwe rushobora kugira ibyo ruhindura, ku buryo uyu mujyi ushobora kubona wise usa n'usobanuka neza ku buryo bugaragara, bijyanye na operasiyo ziri kuberamo hano zitarasa naho zishura ibyo ziri gukora. Reka yenda nse n'ugaragaza neza uburyo ki uyu mujyi wa Uvira ubona ko ubu muri iki gihe usa n'uwugarijwe n'imirwano, ariko isa n'iyibitse mu buryo bw'ibanga ku buryo utarahishurwa neza, kuko buri wese yibaza impamvu M23 itarabasha kuwinjiramo, ndetse ubona ko yabaye nk'aho ibireka nkana ubushake, ariko utamenya icyishe inyuma y'ibyo, niba M23 ikeneye ko wongera gusa naho ukurwamo nk'uko igihe cy'ubushize bwo yawufataga byagendaga. Uribuka ko nta mirwano yigeze iwuberamo cyane, kuko uzi ko basa naho bafunze amayira yose yinjira muri uyu mujyi, ukageza ubwo ingabo zikuramo ndetse bakawinjira nta mirwano ibayeho ikomeye. Rero n'ubu ni nk'aho bisa nabyo, kuko ubona ko ubu mu mirwano iri kuba ubu nta gusatira kwinjira cyane mu mujyi wa Uvira nk'uko bisanzwe. Ubona ko M23 n'ubundi isa naho iri gufunga ibice byose byinjira muri uyu mujyi, ku buryo ikatinga umuhanda werekeza Bukavu, ndetse igasa naho ifunguye umuhanda usa n'ujya Baraka, ku buryo isigara isa n'irimo hagati, ku buryo byanze bikunze hashobora kubura ibikorwa bindi bikora movement muri operasiyo iri kubera hano, ku buryo kongera kwihuza byaba guca mu Burundi ku ngabo za FARDC ndetse n'ikoalisiyo bari kumwe. Amakuru ahari rero kuri iki gihe igitondo cy'umunsi ni uko n'ubundi ubona ko operasiyo y'imirwano ikomeje cyane muri kano gace. Ubona ko muri Uvira nta ahantu hamaze kugeramo ingabo nyinshi cyane, kuko amakuru agaragara ni uko ubu hinjiyemo itsinda ry'ingabo zirwanira ku butaka za Angola Special Force,
bigaragara ko ari bo basa n'abaje gusa naho bahagarara muri iyi mirwano bakomeye cyane nk'urwego rusa naho ari rwo ruri imbere ya byose mu kurinda uyu mujyi ko wakwigarurirwa na M23, ndetse unabona ko hashobora kuba ari igitero gikomeye cyane kiri gutegurwa kigiye kuba hano bijyanye n'ingabo ziri muri uyu mujyi, kandi ubona ko zishikamye ku bwinshi, ndetse ubona ko byanze bikunze ari nk'umunota wa nyuma usigaye, kuko igitero cyose kizagabwa ahangaha cyaba kigabwe na FARDC cyangwa na M23 gishobora kuba ikizaba gisa n'igikukanye uyu mujyi, kuba ariwo hazaba habaye iherezo ryo kugenzurwa n'uruhande rumwe ku rundi, ku buryo bizahita bisobanuka. Ariko ni ikintu kimaze kugaragara cyane ko harimo ikintu cy'urwikekwe cyane n'ubwoba ku ruhande rwa FARDC, kuko amakuru ahari ni uko ubu hariho igikorwa cyo guhungisha intwaro ziremereye bazivana mu mujyi, ariko bigakorwa mu masaha y'ijoro, kubona ko ari amakuru ko batinya kuba bafotorwa ku manywa y'ihangu, ndetse bigakwira ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko izi ntwaro ziri gusubira inyuma, ndetse ubona ko ziri no kujya mu birometero byinshi, kuko ziri kujya ku cyambu cya Karunda, ariko ubona ko zikomeza zijya Baraka ndetse no mu nce zisa n'izerekeye mu buryo bwo kuza n'aho bazihunze umujyi, ariko kikaba igikorwa gikorwa nijoro ku buryo kimenywa n'abantu bake cyane, cyangwa kitabonwa na buri wese bijyanye n'amasaha biberaho. Iki ni igikorwa ubona ko basa naho uyu mujyi n'ubundi bari gusigazamo ibyangushye gusa, ndetse n'ingabo zirwana zonyine, ku buryo hagize impinduka zibaho gusohokamo bitagorana cyane bitewe n'inzira baba bakoresheje, kuko aya ni amakuru bafite ko uyu muhanda ushobora gukatirwa ugafungwa werekeza Baraka, kuko ubona ko byanze bikunze M23 idashaka ko hariho kubaho guhunga kuri buze kuzakoreshwa habaye imirwano hano mu kwerekeza muri uyu muhanda, ahubwo bashaka ko bishobotse habaho guhunga kuri FARDC ndetse n'ipashini muri uyu mujyi berekeza i Burundi. Ubwo rero ni igikorwa kitaragerwaho ngo gikorwe bitewe n'uko iyi mirwano itarabaho, ariko ni imirwano ubona ko yitezwe isaha n'isaha bijyanye na movement ziri kuba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC. Yes, nibyo biragaragara yuko umujyi wa Uvira bawukikije kandi hari kumvikana urusaku rw'imbunda. Bwana Bizima, biravugwa ko iwarikare intambara yaba iri gututumba. Byifashe bite sayi Bwana Bizima? Yego, barabivuga cyane bishingiye kuri deployment ziri kuba muri biriya bice cyane ubona ko zidasanzwe ku ruhande rwa M23. Ubizi neza ko n'ubundi itajyaga ikunda kugira amadeployment muri biriya bice bya Masisi bisa n'ibisatira warikare, ariko ubu hari amakuru ko imaze gusa naho ihindura ibintu byinshi, kuko hari deployment zimaze kubayo nyinshi mu duce dutandukanye, ubona ko byanze bikunze hari ikintu iri gutegura gikomeye mu mwanya. Ubona ko FARDC isa n'ihugiye muri kino gice cya Sud Kivu cyane, ubona ko ikivuga cyose ari umujyi wa Uvira, ariko hari amakuru akomeye cyane agaragaza ko muri izi nce zo muri Masisi, ibice bya Muheto ndetse za Remeka no mu nce za Warikare muri Axe ya Ekobo, aha hose ni deployment cyashya ziriyo cyane kandi z'ingabo nyinshi, ubona ko M23 yahinduye ibijyanye n'imikorere yayo, ku buryo hibazwa aho izi ngabo zaturutse zagiye muri ibi bice, kandi twari tumenyereye ko deployment zabaga hari uko hari pass out y'ingabo nshya zabaye nk'izinjizwa mu mirimo, ariko ntabwo barasobanukirwa neza ahantu izi ngabo zavuye n'ibice zaturutsemo, ariko ni deployment ubona ko zabaye nk'izongereye imbaraga, ndetse n'igikorwa gishobora kubaho bijyanye n'ingano y'ingabo zerekeje muri kiriya gice, ubona ko bari gusatira warikare cyane byihuse kandi bafite ibikoresho bihambaye. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose. Yego, nawe Imana ikurinde. Yes, namwe bakunzi ba Kigali Lion News, reka tubifurize guhirwa mu byo mukora byose, twihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.